Ikaze kuri Semugeshi Bayingana dossier analytique tuganira geopolitique mikaza abatwumvira Kigali mu Rwanda, Gitega mu Burundi, Kinshasa, Dar es Salaam, Kampala, Nairobi. Ibyo ni ibihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari. Tuze kandi inshuti zitwumvira Bahrain mu Budage, Innocent Paris ndagusuje cyane, ndetse n'abandi bavandimwe mukunda mukanakurikira dossier analytique. Turi mu gitondo cya tariki 26 z'uku kwezi kwa Gicurasi 2026. Reka tuganire geopolitique nk'ibisanzwe, tusubire mu kigobe cy'abaperse, ariko uyu munsi turaza guhurizamo ingingo nyinshi zitandukanye muri kino kiganiro cyacu cy'aya masaha gitondo. Mu kigobe cy'abaperse nabindi biri kuhavugwa n'ubwo ibiganiro bya diplomasi bisa nkaho biri gutera intambwe kandi ishimishije, binitezwe ko rwose bitari kera hatajemo za kidobya Amerika na Iran bashobora gusinya amasezerano aganisha ku mahoro. Ariko kandi Iran yagaragaje ubwoko bushya bwa systeme z'ubwirinzi nk'uko mubibona kuri screen z'ibikoresho mukoresha mudukurikiye. Iri hano yiswe Araje El Kamangri, bikavuga ko ari systeme y'ubwirinzi ariko yo ifite yubakanye ikoranabuhanga rishinzwe guhiga amadrone. Iyi systeme y'ubwirinzi bw'igisirikare cya Iran, amakuru aharakemeza ko ubu nta bwoko na bumwe bwa drone buhari bushobora kwihisha cyangwa se bushobora guca muri humye iyi systeme y'ubwirinzi ya Iran. Hanyuma rero ikibishimangira nuko yahanuye drone yakoraga ubutasi mu kigobe cy'abaperse, bikavuga ko ari drone z'igisirikare cya Amerika ziri gushakisha amakuru hariya mu kigobe cy'abaperse. Ni mu gihe kandi Iran igishimangira ko igikorwa cyose kibera hariya mu kigobe cy'abaperse, by'umwihariko noneho wagera ku bunigo bwa Hormuz, byose bigomba kuba biri mu maboko y'igisirikare kirinda ubutegetsi bwa Islam muri Iran cya IRGC. Ni mu gihe kandi abayobozi muri Iran bakomeje kugaragaza ko bifuza ubugenzuzi bwose muri kariya karere. Hanyuma rero dukomeza, ubwato bukoresha nuclear bw'abafaransa, ni ubwato nabwo buri mu mato manini mu bizwi nka aircraft carrier, bya byato rutura bishobora kwifashishwa bihagurukiraho indege z'intambara ndetse no mu operation ahambaye. Ubu bwato rero bwavuye noneho bwarenze ubunigo bwa Gibraltar, burenga inyanja, kiriya gice cy'inyanja itukura, noneho bwinjiye mu nyanja y'Abarabu. Bivuze ko mission buyikomereje hariya hafi mu burasirazuba bwo hagati. Ubu bwato ariko bunagiye busangayo bundi bwato bw'igisirikare cya Amerika. Hari aircraft carriers ebyiri za Amerika zisanzwe zihariya, ubundi zari 3 USS aircraft carrier Gerald R. Ford USS aircraft carrier George, ubwitiriwe George Wakabush, na USS aircraft carrier Abraham Lincoln. Hanyuma rero ndumva ari Abraham Lincoln, Gerald R. Ford iherutse kujya gukorerwa maintenance, ndumva ari Gerald R. Ford iherutse kujya gukorerwa maintenance. Bivuze rero ko ubu bwato bw'abafaransa bwitiriwe Charles de Gaulle, nawe baye perezida w'Ubufaransa, nabwo bugiye gutanga umusanzu hariya. Ibihugu by'Ubufaransa ndetse n'ubwami bw'Abongereza ni bimwe mu bihugu bishishikariye cyane muri kino gihe mu kugaragaza ko babangamiwe no kuba amato y'ubucuruzi atari kubasha guca mu bunigo bwa Hormuz. Ndetse Ubufaransa buri mu bihugu byasunikiye komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi mu gushyigikira umushinga ugamije gushyiraho ingabo zihuriweho zishobora gutangira kugoboka amato y'ubucuruzi agaherekezwa hashyizwemo imbaraga za gisirikare mu bunigo bwa Hormuz, nibigera mu matariki ahera y'uku kwezi kwa gatandatu turi kwitegura kwinjiramo, ndetse n'intangira z'ukwa karindwi ubunigo bwa Hormuz igisubizo kitaraboneka, kuko igisubizo cya Hormuz gikubiye mu masezerano Amerika izagirana n'igihugu cya Iran. Amasezerano byagirana niyo agomba kuduha icyerekezo cy'icyakorwa hari, ariko sofa Iran ni ikiri kugenzura byose bibera mu bunigo bwa Hormuz, cyane ko ibiganiro n'igihugu cya Oman bigeze kure ngo barebe ko bagabana noneho ibyo bise environmental tax. Ntabwo bikiri tour system, babyise security service and environmental tax, kuvuga ngo amafaranga azajya yishyurwa n'amato y'ubucuruzi n'amafaranga bakubiye mu cyo bise umutekano w'amato ahabwa, ndetse n'ubundi bugenzuzi bwose bwabera hariya. Mbibutsa ko mbere y'ibitero bya tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, Strait cyangwa se buraboneko bwa Hormuz bwari free,
amato y'ubucuruzi yose yatambukaga ku buntu, hanyuma rero biza kuzamba ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabagabaga bitero bikomeye cyane ku gihugu cya Iran. Ni bitero bagabye intentionally bavuga ko bagamije guca intege ubushobozi bwa nucleaire bwa Iran ndetse no gusenya systeme zose. Ngira ngo mukanya nanabagaruke ku nkuru hano nayo iri kuri Global Surveillance, ni inkuru iri hano igaragaza ko igihugu cya Isiraheli kiri kugerageza kwitambika cyangwa se kuburizamo amasezerano hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru muri kubona kuri Global Surveillance. Iran iri gushinja Isiraheli, babyanditse ngo Iran accuses Israel of trying to torpedo US nuclear ceasefire talks. Israel views and deal that leave Iran nuclear infrastructures, ballistic missile or proxy network intact as existential threats. Uvuga ngo Isiraheli iyo irabona ko amasezerano Amerika agira na Iran bya vuba aha, ayo masezerano yasiga bira bikorwa remezo byose bya nuclear bya Iran, no kuvuga zina nganda za Natanz, Isfahan na Fordo. Israel na Netanyahu bo barumva ko bakwiye gusenya ziriya nganda, bakazisenya ku rugero rwo kuzirimbura ku buryo natafari sigara rigeretse kurindi. Nibyo biri mu byifuzo by'abanya Israel. Hanyuma amasezerano Amerika yagira na Iran habe asa nkaho apyinagaza gato cyangwa se asa nkaho ajya ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigatuma Iran itajya muri position wenda yo gusaba ibiyafitiye inyungu uko amasezerano yakorwa kose. Isiraheli ikabona ko intambara ihagarikiye ahigeze. Amakuru y'ubutasi bafite agaragaza ko n'umundi mu nganda barasheho zicurama misile, amadrone ndetse na site zagurukirizwa misile za Iran ziracyari mu kazi. Bo bakavuga ko ibi ngibo bwabya amasezerano ya Amerika na Iran bateye kubona nk'igisubizo nubwo intambara yarangira. Ntago ari amasezerano bari kubona nk'igisubizo, kubera ko ibyo bikorwa remezo byose bya gisirikare by'igihugu cya Iran biraza gukomeza bibeho. Habe zino site nucleaire, habe izi nganda zikora ballistic missile, habe inganda zikora amadrone, habe yaho site zagurukirizwaho ndavuga izi drones n'aya mamisile, ndetse n'ibindi bikorwa byose byitwa ibya gisirikare, ibigo bya IRGC n'ibindi byose. Israel ikabona kari threats ku mutekano wabo. Ni ukuvuga ngo ikiri kugerageza ni ukwitambika icyemezo cyose cyatuma Amerika na Iran bagera ku basinya impapuro z'amahoro nta rindi ntambara ibayeho. Sinzi niba biri kumvikana. Ibi rero iki kibitubwira mu minsi ishize, ndumva ari mu cyumweru gishize, niba atari cyabanjije cyashize, ubwo muri Emira z'Abarabu ariko byari tariki 17 16 tariki 16 17 ubwo muri Emira z'Abarabu na Arabia Saudite hagabwaga ibitero by'amadrone. Icyo gihe bira bihugu bigata bishinze Iran ibyo bitero, ariko amakuru y'ubutasi nyuma kaza kugaragaza ko ibyo bitero by'amadrone byaturutse mu burengerazuba. Bigaragara ko ibyo bitero byaturutse muri Iraq, kandi ibirazwi ko Iran na birindiro bya gisirikare gira muri Iraq. Muri Iraq hari ibigo bya Isiraheli bibiri byahavumbuwe, ndetse n'ibigo bya gisirikare bya Amerika nibyo biba muri Iraq. Bivuze ko bari gukora ibishoboka byose byatuma intambara yongera gusubukura mu burasirazuba bwo hagati. Nicyo Isiraheli ishaka, ubundi ikaba yarasa idateguje. Ikiri kubirindiriza nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubutegetsi bwa Trump ndetse na Netanyahu, hari ibyo batarumvikanaho, hari ibyo bakiri kuganiraho, ariko uruhare runini nuko Perezida wa Amerika bashaka ko intambara ahari yarangira hatongeye kuburukura ibitero bya kabiri, kubera ko Iran nayo hari navuga ko threats nubwo ari mu Amerika ifitiye igihugu cya Iran. Kubera iki? Na Isiraheli murabona ko intambara ikorera mu burasirazuba bwo hagati iri kutugira ingaruka twese. Ubwo turavuga izamuka ry'ibicuruzwa ku masoko, turavuga guhenda kwa ma essence n'ibindi. Usanga twe uburemere bitubabazaho siko bigendekira bira bihugu babisanzwe biri mu karere nyine biberamo. Na Isiraheli ni igihugu kikize cy'abanyamafaranga, abanyamashuri, muri make kihagije, abaherwe benshi, nubwo na gihugu kihaza diplomatic, ariko ibyibanze birahari. Bitandukanye n'ibihugu byacu no ku mugabane Afrika, usanga n'ingengo z'imari rimwe na rimwe, ingengo y'imari ya za guverinoma zitandukanye rimwe na rimwe bisaba kurindira amadeni ya IMF cyangwa se indi miryango mpuzamahanga kugira ngo ingengo y'imari mu burezi, mu buhinzi, ikoranabuhanga n'ibindi byose bikunde. Mumva ko harimo difference. Hanyuma rero nago bari kwita ku nyungu rusange. Icyo Isiraheli reba ni ikihe? Zira site nucleaire zirasenye, izi nganda za ballistic missile zirasenye,
ese iyi mitwe nka Hezbollah, Hamas n'abahotis muri Yemen, iyi mitwe yo connection yabo n'abanya-Iran bihagaze gute? Nubwo mu biganirwaho harimo n'ingingo zirebana nuko harebwa ko ku rundi ruhande kiriya gisirikare iri sano riri hagati y'imitwe ndetse n'igisirikare cya Iran nabwo harebwa ko mu biganiro byarangira bikemuwe. So ibyo nabyo ni bimwe mu biri kugenda birebwaho. Hanyuma nyiri kuri iyi ngingo reka njye gato ku butumwa nahoze mbona hano, yego. Hanyuma Financial Times yakoze igereranya ry'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zimaze gutakaza muri iyi ntambara kuva yatangira. Hanyuma mu bushakashatsi Financial Times yakoze yasanze nibura Amerika imaze gutakaza miliyaridi 270 muri izi ntambara. Nguvuga ngo iyi ntambara ya Iran imaze gutwara Amerika miliyari zijya gukabakaba 300 z'amadolari. Zagendeye mu biki? Hari miliyari 29 Pentagon Direct Military Cost, no kuvuga ngo birimo misile zarashwe ndetse habiza iziraswa zijya gusenya ndetse na misile zishobora kuraswa zigiye kuba zahagarika. Icyo ni icya mbere. Hanyuma ikindi cyagaragaye hano nuko hari miliyari 400 extra fuel cost to American consumers since war began. Hanyuma hari andi mafaranga asaga miliyari 40 zatanzwe ku bandi bafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika haribwa nk'ibihugu birahara mu kigobe cy'abaperse. Hanyuma ni miliyoni 200 zagendeye muri inflation, no kuvuga ngo ibijyanye n'amafaranga leta yatakaje biturutse n'ingaruka z'ubukungu zakurikira ya ntambara ni miliyari zisaga 200 z'idolari. Hanyuma kandi bikavuga ko there is over 50% surge in shipping costs on key routes since Hormuz disclosure. None akazaho n'ikindi kintu cyuko izindi nzira zose z'ubucuruzi ariko by'umwihariko zikorerwa mu nyanja ikiguzi cyiyongereyeho 50% kuva umuhora wa Hormuz wafunga. Bivuze ko aya mafaranga ashobora no kurenga. Ni Isesengura The Financial Times yakoze muri rusange. Hanyuma message nashaka kureba hano ni uyu muvugizi w'akanama gashinzwe umutekano muri Iran, bamwita Muhammad Bagher Zorgardi. Akenshi uzasanga amazina ya Bagher Muhammad azamo cyane. Uyu mumutandukanye n'uyu muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nayo bita Bagher, uyu nayo bamwita Bagher. Hanyuma uyu we ni Muhammad Bagher Zorgardi, akaba ari umujyanama naga umujyanama ni umuyobozi, Secretary of Supreme National Security Council. Mu nyangare se umujyanama ahubwo ni secretary, ni nk'umuyobozi nyine w'akanama gakuru k'umutekano hariya mu gihugu cya Iran. Yavuze ko yatangaje amagambo akomeye avuga ko kumanika amaboko bitazigera bikora. The threat will not work. Gusubira inyuma cyangwa se kumanikira amaboko umwanzi ntago biri mu byo turi gutegura, nta nubwo tubibona nk'igisubizo, yewe gana nubwo bizigera bikora. Hanyuma avuga ko ibi babibwiwe nuko abaturage b'abanya-Iran nationalisme cyangwa se gukunda igihugu bagaragaje muri kino gihe no kwihangana, ibi ngibi ubwabyo ngo byagaragaje ko cyangwa se ngo byaciye intege umwanzi, ariko bisubiza nanone amaraso cyangwa se bisubiza ubugingo mu bari mu nzego z'umutekano. Bidakwiye ko Iran yari imaze guhura n'ibibazo birimo gutakaza abayobozi bakuru mu ngeri zitandukanye muri IRGC kugeza ku muyobozi w'ikirenga ndetse n'uwahoze muri uyu mwanya we, kuko uyu Mohammed Bagher uyu mwanya wahozemo ari Rajani ubu ni urimo. Hari n'abandi bayobozi benshi bagiye bicwa cyane hara muri Iran bari kugeza ku muyobozi w'ikirenga ari Khamenei. Ati hano rero rwose byaduhaye icyizere, byongeye kutugaragariza ko abaturage bacu turi kumwe nabo. Hanyuma ngaruke gato kuri iyi nkuru, sinagenda nabivuze Uburusiya bwo mu burasirazuba bwo hagati, ariko kandi nako tuhava. Ariko mbere ko tuhava nge mu Burusiya mbabwira ibya Rushiniki ikintu ziri gukora Kiev, nuko hano umwe mu bayobozi bakuru mu gisirikare cya IRGC yatangaje ko buriya ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ku munsi wa 10 w'intambara ubwo Iran yari imiraga ibitero byinshi, murabizi ko nibura kuva kugeza mu amatariki
tariki 8 z'ukwa gatatu kugeza tariki 12 z'ukwezi kwa gatatu. Umunsi waranzwe n'ibitero bikomeye cyane bya Iran, ndetse n'iminsi yabanjirije Iran yagabye ibitero bitandukanye mu bihugu bitandukanye mu burasirazuba bwo hagati. Uyu mugabo rero umwe mu basirikare bakuru bita Hassan Zader yavuze ati ku munsi wa 10 w'intambara Amerika yadusabye agahenge. Ati badusabye agahenge nyuma yuko twari turimo turarasa bidahagarara ibice bigiye bitandukanye. Ati mu magambo ati the world do not forget that on the 10th day of the war these messages were actually ceasefire and the fact of the kind of withdrawal. His closing message to Trump, if they insist, they have to break in once again in the field of beta test to receive further aggression, bro. Ati niba ati isi kwiye kumenya ko ku munsi wa 10 Oxida cyangwa ibigo byo mu burengerazuba bw'isi byadusabye agahenge, harimo n'ingingo z'uko nyine bahita bahagarika intambara bagasubizaho ingabo zabo. Hanyuma ati rero niba bakomeje gutsimbarara nibase nk'abongera gutera ikirenge ku butaka busharira, aho bazabona cyangwa se bazakirwa birenze intekerezo zabo, kandi tuzabakira birimo kwicuza kwinshi. No kuvuga ngo bongeye kutugabaho ibitero, ibyo twabagabaho byaba birenze ukwemera kwabo. Mu butumwa bw'abayobozi bakuru muri IRGC. Hanyuma rero iyi nkuru yacu iki gitondo reka tuyisoreze mu Burusiya. Perezida Vladimir Putin yasabye abanyamahanga bari mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev kuhava vuba, ndetse abatavuye bajye kure y'ahantu hose ari igikorwa cyitwa cya gisirikare muri Ukraine. Guhera kuri Minisiteri y'Ingabo n'ibindi bigo byose tugiye kurondora hano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya nanone kandi Sergei Lavrov yongeye kuburira abadiplomate n'abandi banyamahanga bari mu murwa mukuru wa Ukraine Kiev, abasaba ko bajya kure cyangwa se bagahungura mu murwa mukuru, bakirinda ahantu hose ari igikorwa cya gisirikare kizwi, bagomba kuhava. Hanyuma Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko ibitero byagabwe kuri Starobelski, ni imwe muri site itunganya ibikomoka kuri petrol, ngo ibi byahise bituma agakopo ko kwihangana cyangwa se naka mvuge ngo ikirahure cyahise cyuzura amazi. Ukwihangana k'Uburusiya, ati ukwihangana kwacu kwarajyanye na kiriya gitero bagabye kuri Uganda rwacu. Hanyuma rero turabasaba ko site zose zifatirwamo ibyemezo mu bya gisirikare, command post, ahagurukizwa amadrone n'ibindi byose pfa kuba cyitwa igikorwa cya gisirikare cyose. Turasaba abantu bahatuye b'abanyamahanga n'abaturage b'abanya-Ukraine begere ibyo bigo. It's a warning, muhave vuba kubera ko imvura y'ibisasu n'amaorshinik igiye gutangira kubituraho. Ibi birashimangira ko igitero cy'Uburusiya muri Ukraine Kiev kitari buze guhagarika kubera ko iyo orshinik irashe. We all know igikurikira, twese turakizi, orshinik irashe. It's time to bow. Ni igihe nyine cyo gucisha bugufi ugategereza gusa ikiri buze kuba akivamo. Hanyuma rero reka nge mbashimire cyane mwese muba mwadukurikiye, mukunde mukanagurikira ibiganiro bya Dossier Analytique. Amakuru y'ibiganiro byacu byo abari akagaruka, hanyuma nibidukundira cyane muri iyi minsi tubana mu buryo bw'amashusho, turebe ko tuganira kuri geopolitique abibera hano mu karere ndetse n'izindi ngingo z'amakuru ariko na politike mpuzamahanga. Hanyuma mbasezeranya ko mu masaha igicamunsi mu kiganiro turi buze kugirana, ngira ngo turi buze kuba tuganira ku munsi w'ejo ndumva tariki 20 ariko oya ahubwo biraba uyu munsi, biri buze kuba uyu munsi. Ndumva mu kiganiro turi buze kubikomozaho ibyerekeye ishyaka rya Pastef hano muri Senegal, nibiri kuhabera. Ousmane Sonko yerutse kwirukanwa muri ministre w'intebe, yirukanwa na president Diomaye Faye yafashije kugera ku butegetsi. Turaza kugaruka kuri scandal iri kubera muri politique ya Senegal, ndetse n'ikimwe kiraza kuba yanzuye kubera ko uyu mugabo uretse kuba yari ministre w'intebe yari yatowe n'umwanya w'umudepite, bivuze ko kwirukanwa kuri zina nshingano ntabwo byahagaritse imirimo ye muri Sena. Ashobora kujya kuba umudepite, ariko nanone hari indi magui yakozwe muri weekend, aho witwa Diaye Marhik wari president w'inteko ishinga amategeko yeguye ku mpamvu yise ngo ni impamvu bwite, bivuga ko yeguriye mwanya ari kuwutegurira Ousmane Sonko ngo azajye kuyobora Sena. Ubundi kubera ko ishyaka rya Pastef rifite hafi 45% by'imyanya yose ya Sena ya Senegal, batangire bagore president
mu myanzuro yafata. Uvuga ngo akiba perezida wa Sena biraza kwita bigora cyane uno perezida uriho Diomaye. Turaza kubivugaho byose, cyo tuba tugendera gusa no kubaha amakuru agezweho kandi yihuta cyane. Nge ndi Semugeshi Bayingana, mwakoze kudukurikira.